Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Upa im nyan ros im yongs im kahima maharam im shim haringkar ki executive member jong kahima hadin ka jingmi ki jingkno na ka seng ka ki SU ba us im ka isi kila raiban ai jaka ki shipai hapot mula ka bahap hapo karani kor civil subdivision ha ka khatsan trik unailar arhajar arpsan. Kila lumya ka jingyalang bakirki ha office trekam us im hamau kerwan. Hadin ka jingyalang na kaliang upa im nyandro im yong ula pensyai shikilat pathai kubor bana kaliang jong u bad kirkhot jong ka executive member ka hima kimpat rai ne menjur ban ai jaka shakishipai kumba ka KSU ka kinno. Henry kadang don tang ka jingterwa lingba ki kon jingtho nagi BSF kabakipan jaka kumbah nyopho akar AA na kabentaban te ka BSF headquarter kumshi bentaban penklanya ka jingyada haki jaka kapun ka India bat Bangladesh. Upa im nyandros im yong ula pensyai ru bahadu mentana kaliang jong u bat ka isi dorbar hima kimpat rai ban ai jaka shaki BSF watla kaladon ka jingterwa naki. Mar kim tip ya ka ti sha barok balaja ya bi te kam ni ke ma mar kham tam ka jin pan khndo jong ka jong disi namta ka jil kam bis ap kalong bani da ya ni ba kamang tip batang ki di sri la dam ru i ki pas khobor ba ki le ki bis ap polis ka kam tu masan dungot ki kharbalesh ba Terus kita jadi tur berbor sebagai sepo bagi hanya jika jui. Tiba haju poro kalau engkau menisui bawa mentang itu biji kedua bawa kerki mar nisokhyai kena jeng tak kubor jom kita samla semalam. Kaba ni sukai ba bapelagi tiap yang kena lebih sabar tiga lasu bam jakroit ban berdua kubor. Jadi kita nak berong terlebih tang ke juk sai kelomba haga de dobar bagi kedua kita kasih khasan trik kepada day arjar pesan dobar bagi kedua kita kasih le ikut ban sai pai ba badan kembaan lagi ki jaka bala terwa saudisi kentuk ya ka sobadam kebat ke jaka ke ba la kedua ka sti ke siuru sobadam kebat ke ha jan formula Ndrei, ia kanu kejaka badai ban ai, kedebar kamparai. Boleh sebut. Bilang juki menteri don di oleh por, dah bilang juga, yang mereka astubar kita dengar, ban mencai saki lapat kubor, bila dekat mereka siti boleh pedang lagi asiu. Agak kami trik belaga pra jauh sang. Berdiri kat kajing ajaka jituan ajaka na kalian masa udisi. Nam tabantai ya ka ilet kota jauh BSF atau modal. Di nilai pedang ya ka siti na kalau arpulai trik belaga pesan arjar pesan na udisi sampai selesai. Balasuk lang ya kasithi kebertet khasan san arjar husan na ke BSF hagisithi la penpau ya jinukam kerki kebanyo fo akar kendom bantai ya ke BSF batalion na kita ban klaim ke jingeda yoput abdeng ke Bangladesh berkeri India. Penroi yang kisno kitau berben aikam ajam kisamla. Halor kene ke ekstra bebar ke boleh kedua ke arfu fradri benai ba nreu arhajar arfusan hadin ke ji tai bnia kala rai kala shim ke rai kumni harum tak lomba bana kibabun kijaka barang light
po ka kendo right bala nikor de betrwa shau disi ya ka jaka ka ba khampaji na isno thau ta ba ko ka ba ar ba kirorap bisakta na ka jing sim jaka jo sarkar dia kidon ka hok banyo ya ka ba luksan lan position kumba jule lalu juga takam apa kai ma kabalai nomor kecil temu jongka sarkar dia MHA marsna ya ke unit headquarter jong besar kalon maniada berpenklaim na jiwan rumtu jong ki bandar na Bangladesh kil khas kada bar kila pen paulo bahkan lon ke jiada bat ka manra ya ke sosgan khamtam yangi jadul ripat besong ha de thai basau bala tu sim ba un sim khia bani kran yaudisi bani ke bor jo ke besap ban ai kam ai jam iki khon samla je bahima maram nalor kam pendrai bala kedau ha ka sti ke bala khatsan san arja kusan jo ke besap kata ke garai ba ngela rai pa dalam ya kot lepa da kada bahima haka ar pratre jun yang senam arja ar kusan de kana ka sithi na ki kesu te ngimra di ai ong ai no marba Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.